worry to aye yum de and yo nyam kenya me wo so assume any someone need payment above return you there wow jinkwa oh worry to I you there and you nyam kenya me wo so assume any so woni pemo abafunde return you there wawa jinkwa oh worry to aye yum there and you nyam kenya me wo so assume any so woni pemo Afia ko apro abeto yesu bio echonya mi Adom wa ma fe pato yen afia ko apro abeto yesu bio echonya mi Adom wa ma fe pato yen afin come back to yesu bio afin shapa come back to yesu bio afin shapa come back to yesu bio afia ko apro abeto yesu bio echonya mi Adom wa ma fe pa so yen afia ko apro abeto yesu bio echonya mi Adom wa ma fe pato yen afin come back to yesu bio afin shapa come back to yesu afin shapa come back to yesu afin come back to yesu bio afin shapa come back to yesu oh afin
fish upon come to you. Ya mama fish upon, ya mama fish upon. Afia to ya ye dinner pepe. Ya mama fish upon, ya mama fish upon. Afia to ya ye dinner pepe. Papa no yo, burning cold. Papa no yo, burning cold. Afia to ya ye dinner pe. Afia to ya ye dinner pepe. Papa no yo, burning cold. Papa no yo, burning cold. Afia to ya ye dinner pe. Afia to ya ye dinner pepe. Ya mama fish upon, ya mama fish upon. Afia to ya ye dinner pepe. Ya mama fish upon, ya mama fish upon. Afia to ya ye dinner pepe. Papa no yo, burning cold. Papa no yo, burning cold. Afia to ya ye dinner pe. Afia to ya ye dinner pepe. Oh, afia to ya ye dinner pe. Afia to ya ye dinner pepe. Mechayo hini mi frayo hini o hini Yesu bane me papa yo hini mechayo hini mi frayo hini o hini Yesu bane me papa yo hini mechayo hini mi frayo hini o hini Yesu bane me papa yo hini meja yo hini mira yo hini o hini Yesu bane me papa yo hini enti me yo hini ba me yo hini enti me yo hini ba me yo hini ba enti me yo hini ba me yo hini ba me yo hini ba me yo hini ba me chayo hini mi frayo hini o hini Yesu bane me papa yo hini me chayo hini mi frayo hini o hini Yesu bane me papa yo hini enti me yo hini ba me yo hini ba me yo hini ba me yo hini ba enti me yo hini ba me yo hini ba me yo hini ba hey me yo hini ba 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 me chayo hini mi frayo hini Yesu bane me me chayo hini mi frayo hini Yesu bane me papa yo hini nyawaya ma me doso nyawaya mame sombo mi free ma kumem and ma dinine me kase me dawase oh
waya mami doso nya waya mami sombo mi free ma komem Kase medawasi oh me free ma kumem anima tininem me kase medawasi Oh, mekase dawasi enti eyawana na waye hallelujah Yehovah na waye eyawana na waye hallelujah Yehovah na waye wana na waye afiwe Yehovah na waye wana na waye Yehovah na waye one more time hey wana na waye hallelujah Yehovah na waye hey wana na waye hallelujah Yehovah na waye wana na waye Yehovah na waye wana na waye Yehovah na waye nunti danase da onyame nase danase da onyame nase every say oh yeah nanadoye dasomaya danase da
nyame na se for the last time every say. Oh yeah, nana joy, doso maya, jana se, jao nyame na se. Ah, send nyame ye bia mawo. Afimuni nyina. Almost 365 days. Nyankopon di wacha. Nyankopon ma sen bia ma ho. Nyankopon ma ho amasem. Nyankopon hwe wodi wabusu asante ni nyina so. Wo ye sofo a won sore mma. Obia wodi wachi bia ho anka. Wa na Awurade ase na ye boni aye. Mensa. Wo mani agi anope. Wa me ehu de nti e wose ye de Awurade ase. Ho me a wode ama ye mpo. Enframa ye hu me se nanse ya dialysis ho asem ba ye. Ena me hu se wo koda so dako a. Na bo ne ko 750 cedis no. Imagine who here like 3 in a week. Na say 300 cedis mpo. Na wo come yensa in a week. Na say almost 1,000 Ghana. Transportation by. Nyankopon de ma ye kwa. Wow. Ye didi, ye nom, ye sa, ye da, ye sorry abra ye ntua kapre mpo. Ene wa mamani age. Mamani age pa. Ye ni wo ho nkomo kakra. Eburo nya ye mu te say. Oh, say I finish start na. Oh yes. Eburo nya ba. Emu ye okay kakra. Hamatan na high ya tipo kwa se hamatan na high. Yeah, ye wo ho no. Yeah, wo ho no. Banyami TV bi akoso fine, bi akoso fine. Ye hwe bro nya be bi wo ho no ma ye be huhu ana ba ko ye nya ma bi. Baku menu bi come page so you know Instagram, Facebook but the information ya beto Chimensa e wo ho e doso me hu be bia bi this Christmas yeah. Eti ye ka Chimensa de na wose ba Ghana for what are you noted for? Chimensa a gospel musician, gospel singer, songwriter, also a guitarist. Okay. I'm a bonyum. Yeah, basically that's who Chimensa is. Me a musician. I'm a to Yamisem, you know, through very, very nice music, R&B, you know, Saya High Life Nibi. That's Chimensa. That's Chimensa. Yeni unkura brem komo kakra. Bronya atare ye to bi ma open. Oh, say it's me new. I'm a pain. I say, oh yeah, I'm a potomantoma. Hey, potomantoma, yeah, easy. Na ye ma bronya check home. Oh yeah. And I watch no. Watch. And I kiki na tasu mi no na utimi bie ba so. Soon out here and I like. Na so life no. Eh. Chairman say what di bronya na na ye to size and na ye to oversize. Obi one man dey 3 years ahead. Ma me share ba umpa. Not oversize. Oversize. Also ubenya. Abeshem, yeah. Oh wow. Etu nua no mo ye say. Oh yeah, me and some your firstborn. Enti me nua papa Sabrina na another ko. Omo fi omo hwem. Any responsibility no so. Oh eso. If firstborn for ready hu yemo. Okay. Answer obako yen share, are there any people you want to wish a Merry Christmas? Anybody who has invested in your life? Ah, ope say sa bronye. Oh, definitely. First of all, mommy and papa, my papa Fred Chemens and Fred Dima, and mommy Emma Chemens, and me papa Sabrina and Arako, and I'm managers David and Ella, our more UKCC, and I'm Sean Mebre, and the Auntie Diana Hamilton, wow, MOG Music, Joe Metal, and the Ohima Mercy. Way my opportunities, I'm starting, and I want to use this opportunity to say thank you and a Merry Christmas to all of them. And I'm a pastor, Dr. Michael Bodin Yameche, or the Makers House Shop, and it will be our Makers House Shop will be a Merry Christmas. Wow, there's a chairman, son, and was someone Makers House Shop, Unano, or we say Merry Christmas, and you know what my Niagia paper now, one more beside the other from one, and they are in the area, Jumano, who do I watch how baby, who don't call baby, and only as I was instrumentalist. Yeah, praise and worship piano at the happy. Next, or Moko Boshabo, baby, we were young Quemi, Tennessee, Copim Sababo 9:30, I become. I wish your aunt, now sister Sandy be a guy, why you cried when a comedian, son, one more the air barbetasso. Now, answer Mecono was a glorious birthday to Philomena Dijom Adom. May the lines fall for you in pleasant places. I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year and your super day, dear. We love Mrs. Jessica Agbomensa, CEO Emma JJB Salad Bank. After question, say happy birthday and coma Dr. Mufa, your work Kingdom Herbal. And after Professor Ajeman Bedu Akosa and Kanegana Health Service Boss. Happy birthday to you. Namianka Sameba and Kunim Drowa Rosimaya. Nyankopon Shawa Santi Achemagogo, O Shame Medododo. And after happy birthday so and coma Christiana Abna Lecha.
we are facility managers Emma Yesu Kro Medical Center ewo Enyinem Christiana Abna Lecha Cheryl Equia Wusu Emma Menel Christy, we love you so much. Nyakupon sha na onya okese na ebusua me dame ho aba. Kai say sister Sunday be a guy. Oni your comedians no aye crowd na nanso eye siko sika enti twa nedi ena na car no esi so ye bedi e no so ho nkomo Badwam se ne ye ba